Gdje ste ljudi, sa vama su braća sa sela. Došli novi video. Ovog puta kao što ste već vidjeli po naslovu klipa idemo da srežemo tavan, tako da prije početka obavezno nosite like i subscribe da i poručite sapune na sapune od Kozjeg mleka Lule Instagramu. Ja svako ko poruči dobija pozdrav u narednom klipu. Ljudi, ovdje shvata mali problem, pa nisi gledao telefon da imaš blic, baš je mračno. Šalim se. Dobro, Leno, izvolite. Znači imamo problem, pošto je baba u kući, a mi treba se popnemo skroz do gore. A ona je dnevnom boravku. Tako da... Samo obuvenje, Ogi su u more zato što smo malo pre igrali žmurke. Ne može dođe do vazduha. I poslednji sekundi si tu, pogotovo ja. Ja sam je ranjena. Leno, samo pogledaj ovaj deo ovdje. Ljudi, ali vidimo što ovdje ima. Samo protori glavu da vidiš ovdje. Jer imamo cigle tu, to. Sad, ovdje kreće ludilo. Dole, dobro. Ovdje kreće ludilo. Ovdje ima jako puno crteža i svega. Ovdje bi već mogli malo da pričamo normalnije. Inače, pogledajte kako se je krov rađen. Da pokažem pogled kroz prozor. Jako je pogled. Tako da, ovdje, ja mislim, ovdje ima čak i akvarijum neki, what the fuck. Akvarijum. Ovdje dišeš nešto. Ne, iskočit sam gore. Neću, bacao se neki iskočit. Ja sad naviše plašim bacao. Gdje ćeš? Dođi papira da istražimo. Ima puno papira. A ljudi, ako ovaj video skupi 100 lajkova, istražujemo onaj tamo deo. Znači, mora imati ovaj video 100 lajkova. Ok. Za početak imamo ovo. Što kao nije, mislim kao normalno crtiš. A, kako paučine. Ok. I love you. Ja se najviše plaćem da nam pasom, da to više koče. Kako duva vetar. Dobro, a da vidimo samo kako se zove. Ovaj crtež sam video i, znate, pogledajte ovo. A? Da. Pogledajte ovaj crtež. Ovaj crtež.
Ogi, gdje ćeš? Gdje ćeš? Pa daj, pomozi mi malo da razvrstam ovdje šta ima. Dobro, ali što bi mača kad smo renovirali prozor u kući, majstori su se peli na tavan da menjaju prozor. Da, GG za majstore. Ovdje imamo nekog čoveka koji fali. Kao ovaj crtež. Pola čoveka se obrisala. Znaš da mi ga sutra sad kupa 300 na sad. Plašim se jako. Ne zbog muraka. Žmuraka. Rekao sam zbog žmuraka. Dobro. Imamo ovdje neki crteže isto. Ali dobro, mislim, to se vratno od... Ovo crtež je lijepo. Alo, neko... Ili tvoja mama ili moj tata je bio za crtanje. Pogledaj ovaj crtež. Ja ću to raziti. Ne smiješ nosiš. Ne. Pogledaj kakav crtež. Da li se potpisao? Mone. Miša. Moj tata. Ovo je moj tata crtao. Šta pa dobro. Inače sad ne znam, opet crtao baš. Ovdje imamo više neke knjige, tako da... Meni je dosta. Imamo roštelj, kao... Ringo. Čekaj, doći vam. Jak smo jednom ovo otvarali, to je bio pacov. Tako da nećemo, ne.